Assalamualaikum teman-teman. Wow, jumpa lagi nih teman-teman nih. Wow, ini apa lagi teman-teman? Wow, ini ada Upin. Wow, ada ondel-ondel, ada Marsha, ada Boba juga ternyata teman-teman. Wow, ternyata di sini banyak ondel-ondel gini. Keren teman-teman, ini ada Fiji. Wow, ini keluarga Upin Ipin ternyata ada di sini semuanya teman-teman nih. Oke teman-teman, mari kita amankan dulu ini si Upin terlebih dahulu teman-teman nih. Keren teman-teman nih. Wow, mantap teman-teman nih. Keren teman-teman, kita amankan dulu ini si Ipin. Keren teman-teman nih. Kita amankan di sini saja teman-teman nih. Mantap ya teman-teman ya. Wow, mari kita amankan lagi. Wow, ini si Upin ternyata teman-teman. Oke teman-teman, kita amankan lagi ini si Upin. Oke teman-teman, kita amankan apa lagi ini dia. Wow, ini si ondel-ondel ternyata teman-teman nih. Mantap teman-teman nih. Kita amankan si ondel-ondelnya. Wah, mantap ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita amankan lagi ini dia si Marsha ternyata teman-teman. Hei, keren teman-teman. Ada Marsha di sini. Keren teman-teman nih. Oke teman-teman, kita amankan dulu ini si Marshanya ya. Oke, kita taruh lagi di sini. Wow, keren. Wah, mantap ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita amankan apa lagi nih dia. Wow, ini ada si boneka Boba ternyata teman-teman nih. Keren ya teman-teman ya. Ada si Boba di sini. Oke teman-teman, kita amankan dulu ini si Bobanya. Hai. Keren teman-teman, ternyata ada Bobanya di sini. Oke teman-teman, kita amankan di sini lagi nih teman-teman nih. Mantap ya teman-teman ya. Wah, ini ada ondel-ondel mini. Wah, ondel-ondel tanpa kepala juga ternyata teman-teman. Oke teman-teman, kita amankan sekali dua ini. Wah, teman-teman mantap nih teman-teman nih. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Wah, mantap ya teman-teman ya. Oke, nih kita amankan lagi ini si ondel-ondelnya lagi nih teman-teman nih. Mantap teman-teman nih ya. Ada ondel-ondel mininya banyak di sini nih. Mantap banget teman-teman nih. Nggak ada duanya nih ondel-ondelnya. Wow, masih ada tersisa satu ternyata teman-teman ini. Oke teman-teman, kita amankan lagi ini si ondel-ondel mininya. Hei, keren teman-teman ya. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman. Oke teman-teman, apalagi kita amankan. Wow, ini dia si keluarga si Upin dengan si Ipin. Oke teman-teman, kita amankan lagi ini dia. Keren teman-teman ya. Mantap teman-teman nih. Kita amankan apa lagi nih. Wow, ini di Fiji teman-teman nih. Oke teman-teman, kita amankan lagi ini dia. Hai. Wow, ternyata dia pada sedang bermain di sini teman-teman. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini. Mantap teman-teman nih. Wow, ini dia, kita amankan lagi nih. Mantap teman-teman, kita amankan sekali dua ini dia. Hai, ternyata di sini banyak warga Upin dengan si Ipin. Oke teman-teman, cukup sampai di sini pencarian kita. Tapi jangan lupa like dan subscribe teman-teman.